Hello guys! Welcome karon dinner time na ba? Alas 7? So nakakaw na ba ang tanan diya? We are back, mellow, and bench para ihatag sa inyo ang atong last series for the Southeast Asia DPC Division 1. Basta naman diya, boss. Nakapanihapon ka diya, boss? Ay, grabe ang panihapon diri, boss. Kanang kuan ba, fried chicken ba? Gibana ko tulo, boss, kay nagpabusog ko daan, boss, kay kabulogid ko na not only na napatay last na series, pero knowing na gwapo ba inaaway po. So, lain po tanaw ta na kanang bitin ba? Bitin ang kaon ba? Ako pusog Oh, kita. Para nagali. relax ta. Tanaw din ta ni dayon. Kana. Nagali, ikaw nakakaw na. Wala pa. Pero kabalom ko, mabusog ko ani nga match up Ay, karon. ay. So Ay, we ay. have the Yowie and Carl. Kabalo ka sa daan nga pangalan ni Carl? Ano sa'yo pangalan ni Carl dati? Kuan. Amo wala na trending sa mga high school ba na Santino. Okay. Oo, Kanang di ba? ko. Di, Kaya karo mo katundong. Karo mo the katundong. child prodigy. Okay, Santino. Oo, Okay. mga bata pa nga mga bata pa nga mga Dota player sa una pa. So we have the Santino versus Yowie match up karon. Nagaingon nga mo ni ato nga daan nga child prodigy si Santino and karon ang bag-o nga si Yowie. Eh, Oy, lahig unsa no, lahig panahon mga tawhan na pero mahal yun. syempre base sa una no mahanggat na game no nga naa si Carl ba. Or na si Santino sa una. Muha na tali sila nga. Ay, bay, bet game ta, bata ra man yung kauban. Pero ang bata, Pwede mo ito oh. pero ang bata si Santino ug si Yowie. Pero ang nakatata ko yan na ba, kaya sa nakabulos kang Santino, maras sa akin, si pangalan mo ba Carl. Carl yung pangalan. Sige ta, bitin ta. Was na kabulod. Kung ano Santino, nilagay. And going back into our draft right now, kanang mga wapay kaon ay magkabalaka diya ay mabusog ta ni nga series karon with Blacklist and Army Geniuses. So going back to the draft. Blacklist rival, we have the Keeper of the Light and the Terror Blade. So again, murag nakadaog sila og series. Series. Nakadaog sila og game sa ilang dula at Friday versus Team Talon. So nakadaog sila og game Isa 1 ka dula, game one. with the Terror Dili Blade. pa to game 2? Dili pa to game 2? Game 1, game 1. Game 1 to? Okay. Game 1, nakadaog sila with the Terror Blade pick. And sa Army Geniuses, we have the Pugna and the Tiny Pick para sa ilaha. So, narapod yung Pugna ni Varys. Boss, no? The Varish. Yung Varish na kuan pug na not only na pug na say good kuan push hero pud kay good tower damage ra banis pug na yung good wave clear. Ang nakalingasa man kang Varish if I remember from last week sa katong yung ipakita na yung pug na is he's really good in saving pud. Not only siyang decrepify og not only siyang decrepify saves pero gwapo to yung mga bitaw bitaw ultimate bitaw yung kauban bitaw. Life drain nga. Heal. Life drain heal. Tapos, alin nga sa pagiging third wheel, third Oy. skill sa, Oy. third skill sa Pugna, no? Another word. So, marag mata kagamit og skill ko na nang makita nimo na sa imong status. Kaya, shit, baka na sige, magkakurintihan niya. The more mana nga imong gamiton para sa imong skill, the more painful ang The more painful yung magamit. i-hit ka sa, buisit ba niya? Kailan ako na trauma na boss ka ng mga Laguna Blade na ako diya, mga Laguna Blade o kung sa pala agay kisi akin na ba eh. Oo, di ba ka na mga lion sa una, di ba? Lion Murag Finger. nauso ba ning pugna sa una katong ano siya year 2020 on ito nga nauso ang pugna support or 21. Tagadula na ipugna support. Pisit. No, it's because kanaya year 2020 or 2018 masarap to 2019. This was the time na gigamit ni Topson ni sa TI. And ever since Topson yun sa TI, taga na din kakuan na yung spam og mga pugnamit. Pero ilang gi-innovate to nila gihimo nila support ang pugna. Gi-support na nila, gi-4 na nila, gi-4 or 5. And we have the third pick para sa RB Geniuses, the Undying. So Undying, no? So so kanina Undying, we have abi na position 5 on sa ni Pugna, but we have the Undying pick gikan sa Army Geniuses and mura feel nimo partner magawas pa ba niyang Templar Assassin sa AG? AG Templar Assassin. Ila ba ning hero pero no? First pick. Okay, this is their first pick sa Army Geniuses because we got Yowie and DP who could use, diba? So, kung siguro possible kay abot lang yung part ng so na tong last series na to gikastan kanina ba sa na trauma gid ko second pick
second pick na Terrorblade. Kaka-trauma gyud ko. Bisa kung sound yun. And katong previous series na ilang ipikita, second pick na Terrorblade, game mo post 5. Terror Blade. Oh, tapos Pero mura mo ito ko karon. Madlok ka lang naghadlok na mo ba kay second pick Terrorblade and Army Geniuses still have a chance na maka-magic sila tanan against the Terrorblade. Nakaguol na mo ni boss. pero feel ako nakikita ning blacklist sa game nga last na to nga gikas, last series. So feel ako na lang sila yung solution para aning terror I mean kung if ever counter man sila ng Army Geniuses right now, and of course kabalo man ta nga kaning Terrorblade is the comfort hero ni Raven. That's why gina high priority pick gid nila ang Terrorblade. Oh, kita ba atas yung Terrorblade atong last series nila versus Oh, well farmed. Well farmed. That was a really well farmed Talon. Terrorblade. Oo. Above average. Terrorblade nilang opening mo na ata to, and then karon giban ng NP, so they have the Kotol Terrorblade, and we have the team's Earthshaker. So taon-taon na lang ako signature. nakita. Taon-taon na ako nakita si teams karon nga Earthshaker. Alright, so Phoenix po the result Blacklist rivalry. Nanapod this is like our actually sa tara mga dula bitaw. Dagkan kita mga Terrorblade. Dagkan kita Terrorblade na keep of the light, pero Phoenix is also one of the fewest heroes na kita karon TPC. So pretty sure this is a Phoenix 5. We don't really see a lot of Phoenix offlane such as Auna bitaw. This is squad. I'm pretty sure this is the of Phoenix 5. Especially na this is also a hero na gwapo po din siya kuan kanang assist when it comes to kanang mga kill lanes. Labi Pero na cross time. pero grabe karon ang lineup sa Blacklist rivalry. The first 4 heroes, grabe ang team fight nga capability nila aning unsa Earthshaker with the Phoenix, and of course the Kotol, so the magic damage nga ilang madiga ni kay medyo sakit-sakit pod. On the side of the Army Geniuses, we have also the Undying para sa ilang unsa and the Netherworld nga magamit nila. So let's see on their fourth pick, and we have the Ricky. Kita ko sa pub game. Kita ko sa pub game recently na kinsa nga rito who played Ricky na na-highlight siya kay even though na-nerf ng Ricky, gigamit niya as safe lane, which is still very doable daw yapon. Oo, pero si Thompson na nato nagamit og Ricky nga mid ha. Ricky nga mid, Meteor Oo Hammer ba? build. Meteor Hammer build. Oo, Ah, so posible ni nga Ricky mid ha. If I'm not mistaken, pwede na siya Ricky mid. Guys, pero look up guys. Kading tawag ni draft ani sa Army Geniuses, murag siya pub line up nga draft. pub line up ito. Kaya bitaw na they just wanna pick whatever they want. Oh, kasi akong ganahan. Bala mo Oh. diya oy. Ganan ko ani. Ayo bay, ganan ko ana bay. Nala tayo sa inyo, Andre. Minsan gusto gamiton karon. Sa may feel mo karon bay. Oh, Wala siguro pre. parang sa mga labi-labi ba? Kung sa mga labi-labi mo sa iyong friends. Ang isa ka team, grabe nagi-captain nga. Okay, kana to gamiton ba kay sige, combo ka na sana. Pero ang pikas nga team kay. Ang isa gusto nga gamiton. Ikaw, Gusto bay. gamiton. Ay, bay, ikaw bay, offline mo ka ba? Unsa may trip mo karon bay? Ora ba? Kanera siguro bay. And of Feel course, lang yun. natay Ricky Marlo pick. Taon-taon di po nato wala nakita. Pero si Tops gamit niya Ricky mid. So, makasig na inspire no. Ang Ricky mid nga Meteor Hammer build ni Tops. And Okay, puro Meteor Hammer, so this could be Ricky Meteor Hammer ba? Okay, usually Ricky has a hard time farming, di ba? So, this could be Meteor Hammer Ricky, kanang magamit niya pag transition niya sa ang quality item. and we have so may kulang sa Blacklist rivalry karon. Ang kulang nila, they need like a certain mid-hero aside. Okay, Kotol is fine. Because facing Pugna o Kotol, ipaatbang mo na sila ba eh. Kung mo naon, tabla-tabla raman kaya damage, wave clear to wave clear, moral Silby. Pareho na sila pero layer color ba. Ang kuan lang, para sa ako, I think na this could be the position for Shaker. If this is the Kotol 5 offlane ang kailangan sa Blacklist. So possible na they could release the Primal Beast ni Bosco. Primal Beast, naban boss. Oh my god, bantay. Oo. And we have ganit, the Pango. So I think offlane nga offlane nga Kotol. We have the Pangolier mid ata. Oo. And I have the last pick. Interesado ko sa last pick kung asa ni mabutang ang Ricky. It's either carry or mid ang ipick karon sa Army Geniuses. Nasa bagay ba?
Pero this could be also be a pug na mid, ha? 5 seconds Bug remaining. na mid. So, pero wala nakita si Yowie, nagamit sa iyang pug na. Nga, Ay, mid wait, karon, mura pwede ni Kuan, boss. Pwede ni Templar, boss. Ayun, no! Ay, di day. Now select your hero. we have the Faceless Faceless Void last pick. Also, may mga lane na yun. So, Yowie mid yun din, nga Ricky. Lagi ko. Oh! Na Topson inspired. Ansa. Topson inspired Ricky. Karon nga katong Meteor Hammer build and we have In Your Sleeping Dream. Guard. Oo, Sleeping Guard Faceless Void. naman. So, offlane din nga pog na, boss. Ito Alright. DP po na. Kala ko Oo, po, so- hindi ko anang set gini Varish o kanang blades gini Yui ba? Kala ginapangita ginako do. Anay ko yan na. Ay, ipa mabutrin ko na boss be. Ganit trade si mong ayo. Yay, kay ni mo. Boss, ay, boss, rare kay nasa mga boss. Yay, kay ka. Pero anyways, we have Team Blacklist Rivalry and Armin Geniuses sa ilang Game 1 karon sa atong last series and the Southeast Asia DPC Spring Tour Division 1. Alright? Yes, boss. So, quick prediction sa ta diri boss be ay mo padayon kay ganiha. Nag-quick prediction ko ako ra isa. Oy kontra boss. Ay, sorry, boss, kay busy exams, boss. Okay, Ako naman gi-explain sa itong viewers and nakasabot naman sa sila. Alright, sige, so, quick prediction, Ikaw sa. usually, I want to go with Blacklist kay intriguing Terrorblade mismo because Faceless Void and Terrorblade matchup is grabe. Kasi if you think about it, Faceless Void could easily outplace the Terrorblade with a single chrono pero naragin as discard, diba? Because Blacklist Rivalry, I like their supports here and ilang disabled capabilities. Pero kung siguro ko ba yung na-intrigue lang din ko sa Ricky na Yowie so I have to go with RB Geniuses. Pero ako, draft-wise lang draft-wise. Sa blacklist ko karon. Oh, Because 4 heroes sa blacklist karon aside the Raven can easily fight for their themselves. Kotol, Earthshaker, ay, guwapo kay crowd Phoenix. control sa Blacklist kay. Guwapo kay Oo. crowd control. Without Terrorblade, murag feel ako makaya nila ang giving space to the Terrorblade. Later on, mo alis na sa ilaha. Pero on the side of Army Geniuses man sa bossing is the heroes are very fast. Murag ang cooldown rin nila is Faceless Void. na Faceless chrono. Void lang, that's it. Which Oh, is correct. 2 minutes nga chrono ra ang downtime. Pero kaning 4 heroes, I think is enough to kill somebody on the side of Blacklist. Pero Ay, karon double kayo. Kay Rolling Thunder with the Fisher, napakitay ko an egg for, let's just say na, musukol ba na yung kontra, they got a defensive egg, we got a keeper pag yun na, illumination. So, this is, sakto I have to agree with you on this one. guys, pero hello, shout out din sa ating mga viewers diha karon watching the stream. Uy, Karon gatos ko mali, unsa man ni putang. Unsa man ni? Wala na. Pero anyways guys, shout out din sa ating mga viewers nga pananaw karon. Oh, yes. Inyong dinner, dalaan na diri karon boys. Oh, This dahan is kay gwapo yung Aha. taway, bay. hot match up karon sa Army Geniuses og Blacklist DRE. And again guys, don't forget to like, share, and follow our stream. And of course, nami YouTube channel na pod guys. So, if ever Yeah. gusto mananaw sa mong clips or Replay siguro, replay. replays and broadcast na mga daan, you can go watch our YouTube channel pod and subscribe to Nara mga sa ganito. pin comment down below, guys. Nara sa inyong live. Makakita namin yung it's just right there about the box again. So, shout out din sa itong 14 viewers na katanaw karon. Right. Hello guys. Asa mga betlers dyan? Or wala naman na sila nakita? Or Sa kanang gabet na karon. Oh, sa kanang gabet na Pila ko karon. kaya unsa tani sila nang samgyup na. Okay, na samgyup kay nangadaog nila mga parle ba. Or nibayad nagkurinti. Kaya sa gibet daw niya yung pambayad sa kurinti. Brown out na. Oy, pwede po na. Pwede po na. Oo. It's really possible, man. Pero oy. Pero sa Joke natin, pa-shout out na JR, pa-shout out ko, AG na yan. Yes, shout out to you, JR. So, natay fellow na viewer na nag-bet yun na this is RB Geniuses. So, kanang 27 viewers niya karon. Let us know in the comments down below kinsa in favor ninyo. Would it be RB Geniuses Game 1 or Blacklist Rivalry Game 1? Let us know in the comment section down below. Alright. Boss JR, dito ko gikan nila Kuya Nick. Nakita na ko inyong page. Matik na suportante ni Kuya Nick, boys. Uy! Oo. Nasuportante sa itong mga tropang Thank you, lupon, guys. So, thank you for visiting guys. Thank you for visiting our Bisaya broadcast. Don't forget to follow Bia guys. Tapos, thank you. Shout out kay Kuya Nick. Thank you for the big support
forgive nga shout out to our stream. Diri ta sa Oo. to Bisaya Broadcasting. Kana si Kuya Nick guys, gasuporta gyud na sa to mga Bisaya guys. Nan siya. Mm. And Lupon family gasuporta na sa ato Bisdak Nation. Mao gyud, mao gyud. So, Sada- we are, sada ka we are tanawon, eternally boys, nga. grateful. Kada kita naon ba nga gasuportanta mga unsa kay usually dili kita gakatagan og unsa no opportunity nga ni ani. So we're very glad and very grateful nga ginasuportanta. So kung namaw talaga kita ginasuportahan mo ni Kuya Nick. Yes, ginasuportahan mo din sa Lupon Oo, kayo. Kuya Nick. Oo. So 100%, 101% ilang suporta sa ato adre. Karon. Napay sa diri si Stephen Gray Vertera. Shout out boss from Abuyog Leyte. Oy, shout out to you Stephen Gray from Abuyog Leyte. Guys, shout out sa mga Bisayaan. Guys, welcome. Welcome tanan sa atong stream karon. Oo. Guys, tanaw-tanaw ning init nga laban na ni hapon na ba mo? Okay. Kay kung wala idala diri. Kay mo Oo, tanaw tani na dula. Ako guys, wala ko na ni hapon guys. Kay sure ko mabusog kani nga. Ambot Ay, lang ha. sa akin makikabus. Ikaw, Pasaka. Wala ko na ni hapon lagi kay sure ko mabusog ko ani sa mga betlers din. Charot lang. Anyways guys, on the bottom lane, the pog na ni DB. Uy, Grandmaster tier mo din is DB. Boy, sayang pog. Wow. Pog na lords Wow. man din eh. Master mo din yung Grabe. chup-chup. Ay, boss, lain naman mo, boss. Yeah, Pero grabe, life may- drain ba? Life drain. Pero itong kumuti mo na, mapila sila naka-games ang Grandmaster. Hindi mo pa na napila na. Kaya akong gyro bitaw, I am on my 53rd gyro game na mura gina-spam din ako sa tanang rank ako. Ako kay, akong Rubik, wala akong most played man ata nga hero. Pero isa, Yowie, dire, kinalakan si Carl. Carl, Uy, HP kinalakan right si now. Carl. Nag-swashbuckle si Carl right now. Blinsek pa ka si Yowie, pero wala na. Pero balik kasi yung pakutana, boss. Ako, sa akong Rubik, almost na ko is 700 or 600 games sa Rubik. Jesus. Pero sa una pa to nga, wala yung Dota Plus. Pero karon platinum tier ko. Na-count na siya. Oh, platinum tier okay. ko karon. Pero wala pa to mga mag-quest pa ko nga makuha nimo ang pila ka fade bolt damage. Wala pa to sa una. Pero kung Ah, na siguro, Grandmaster tingala ko karon. Grandmaster, is right? Okay, that's 700 game, Jesus Christ. Napagari ko sa akong 50th gyro game. Tapos, papukoy Dota Plus, ga-hardstack, rasag 5. Alingasa pa kaya na. So, dagan din na po shoutout din karon tayo. So, shoutout, magpausar ko shoutout din. Shoutout to Endless, Reynan, Amistad, Aquines. Shoutout to you, Largo, follow, basta Bisaya. Salamat kay boss. So, shoutout Salamat kasi sa suporta niya. Salamat kayo. Pagiligan City. Alright. Salamat kayo guys sa mga suporta niya. Mga tropang Bisaya na to. Yes, don't forget to like, share, and follow atong page. And of course guys, natay YouTube channel guys nga pwede niyo matanaw dito atong mga replays sa atong mga broadcast. And of course, Nara sa comment section down below. Oo. Subscribe na po nung dito boys. And of course guys, type exclamation notify diyan sa comment box guys kung gusto mo man-notify sa among mga updates or future updates no sa among broadcast o mga contents diri sa Bisdak Nation. So, alright. Andre on the top lane nga boss ko karon medyo time the Oh my election na God, gani. ikaw ang tungkol, Tingnan boss. boss ko. Uy, gabas, grabe uy. Baslos mo din One siya. more. In your dream. Yeah, in and your dream, boy, na- Gipaadto nas katulog si Kuko. Gipadamgo na. Tulog sa diya for 10 seconds boss ko. Pero gwapo aga ang swerte to na bash ba kay na not only nakatong iyang time dilation naka-combine gid siya ato. Pero Mas swerte low. gito na bash because he needed the bash kay kung wala gitong bash na probably karon na siya siyang tier 1 tower na abot adto na tower na grotto. Pero in your dream gani, in your dream, dili mo bash. Oh, in your Pero Kuko bago pang tipi dire. Boss, maluwag ka po. Agay! Bago pa ba ni tipi ni bash na sa. Nang bash na po. Kuko will go down again onto this top lane and medyo backplay lang sa boss. May Backplay lang sa ang koto lato karon. Bagura ganin na boy ang tao, bagura na ginawa sa paluisan mo. Ang Kuko right now medyo lisod kaya tong kinabuhay life onto this top lane. Pero digid madalag fissure boss. Biskang gisave nag fissure dili jud. Kay he was, actually, ang gibot ato, he was trying to block out ang duwa. Pero may gani ang isa, nag-step out gid siya para kuan gid na dili gid sila makuan ba sila duwa dili sa mablokan. Gusto gid siya nagi isa, mo proceed gid. Pero si Yowie boss, gatinga para mo boss. Oy boss, si Yowie dere. Narabay sa Oy, smoke, boss. na smoke screen, na smoke screen. Cross oberan makani ning Yowie ko pero on the bottom lane naman, ang finish katinga na dere low ni Hindi, walis HP tira, pero boss. Yowie na cross oberan ang ato ka panggulier sa yung third skill and Yowie
safe lang. Pero Yowie going for this Meteor Hammer. Kabalo na ko aning ring of health. Kabalo na ko aning ring of health. Pero teams na diri sa mid lane right now. Murag try og dalaw diri kay Yowie. Pero teams diri. I think mo secure lang sa power rune karon para walay rune si Yowie if ever maka-chance siya og kuha. Pero DB on the bottom lane guys. Atong gingon ako ganiya boss ba nga. One of the weakness gyud sa Terrorblade boss is kanay magic damage. So karon giatbangan ni siya og pag na and tiny. Sakit kay magic damage boss. Ang duha dari sa ubos, Jokam and DB. So medyo galisod diri atong Terrorblade sa when it comes to last hit karon kay medyo di siya basta-basta makadool because na-threat ni sa avalanche toss back tapos tapoy threat nga ma-burst siya sa duha. Kada amingon ni mong Terror Blade boss ka trauma na gid kod sa position 5 ni CML gid kanina siya post 5 Terror Blade boss. Post-spender. Marag na lang ko'y PTSD Oh, pero Jokam dire on trouble, able to toss back. Yes, Phoenix ni Iyo, pero Iyo ni Saka Dres taas. Nice usage sa Sandre guys para makasaka, pero katawaan ni Iyo dire. Abi yung patakasin takanas DB and one more blast to secure the kill and DB will get it. Pero teams dire, Chrono kikamit na dire ni In Your Dream to secure the kill and killing spree na para kay In Your Dream Faceless Void. Grabe, 6 minutes into the game, we are seeing 3 kills from In Your Dream also. Para sa ako bitaw, kung buti na naon, sa mga pubs nila bisag labaw na kung kita mga Bisaya, kanang kita mga Tagalog na, let's just say na, uy, safe lane pa ta, patay free kill, agoy, dream come true ba kaya na? Gabi na kining advantage para sa Ako na kayo nag-smile ba? Ako na kayo nag-smile ba? Okay na gali as a carry nga di ka mamatay no maka free farm lang pero How with much more? free farm plus unsa. Oo, tagaan bigag kay pero boss ko level 4 pa dire. Si boss Grabe, ko. Luya, eh. Sugot He died straight, he died straight tapos, ato yung second death, he was forced to walk. So, imagine walking from that distance na makawalang, makalusi ka. That much Pero, XP yun. Ganahan ko dire sa gihimo ni Jokam kay yan. Himiro na yes pero naapod dire si Ayo karon. Jokam on trouble right now gipa Agay! sa ato pero Agay! na Meteor Hammer ni Yowie. Yowie killing this Phoenix pero Phoenix saka nakasi pero ang burn damage gikan kay Yowie nga Meteor Hammer will secure the kill. Grabe. Di madabos. Gulat ka sir. Madabos. Gulat ka sa Meteor Hammer. Oo. Hindi ka na madabos. So, kung din, si Endless Rain nandi ay, why sa payan mga boss, taga Cebu, mga boss? Actually, no, we're from taga Cebu, gini boss. Nagkuhan namin, nag-work from home kami at midnight. Wala pa man may maplastaro, di ba, boss Melo? Oo, pero ay kabala ka boss kay tanan Bisaya covered na mo boss biskan taga-asa mo as long as Bisaya good. Kami bahala sa yung Bisaya broadcast pero direct chop na dire ang airplane. Right now, the rotation from Carl with the double damage during the kill of Jokam pero Raven ang namatay dire. I-chop ni DB. Grabe yun naman chop pa ni DB. Oy! The life drain from this pog na. And the magic damage gikan kay DB. Pero on the top lane, Kuko medyo galisod yung kinabuhi. Level 7 na. Si In Your Dream and Kuko, wa pa na level 6, boss. Well, you gotta expect yun na starting from Kuko's death up, hantod na lang siyang siyang second death pa lang dan. Grabe ka, big disadvantage na kayo. Bago lang ganyan, nakahinga lang ganyan ang tao ganyan, wala, nagikuan, nagitabangan na. Medyo ato kakamantayin ko sa atong mga series no medyo galisod ang mga offlane karon no. Last series po si Force medyo siyang offlane si Force I mean si Bok galisod siyang offlane ganihan no. So medyo gapahirapan yun nila ang offlane karon on the side pero DB diri medyo kabaliktaran ang gakaitabo kay DB ha. Murag na saktuhan yung match up si DB diri ay on the pog na niya against the Terrorblade. Pero Chrono is yun. Kuko na sad ang namatay. Kaswerte ba sa Bash, ani? Bay, 2 skill points of Bash, Ron. Kaswerte ba? Boss Kuko on top will die again on the hands of In Your Dream. And In Your Dream, medyo kabala ka kuha ng Festus Med. Pero Ayo Dream na Dream. Avalanche into the boss back. The chup by DB. Level 4 na. One more blast will connect. And ang Rosso back. 3 points from the outside. Igo ang nawong ni Ayo on the Phoenix. Pero ganahan ko, Yowie karon. Ganahinay na rin mid tower guys ha. Pila na siya ng Meteor Hammer rin sa mid. Guys, si Yowie sakit na ngayon. Karon makakita Ricky nga gapush. Ricky nagapush. How? Thanks sa Meteor Hammer. Salamat sa Meteor Hammer na ito nga build karon guys. So, yan, stops. Oy, gapauso yun.
Pero Pero ay sa boss Carl kasi karon Carl. using the rolling thunder pero way mana address in your dream boys ha. Pero ana si Carl muhapit lang ko. Drive through lang to part. Drive thru sa ta, drive thru sa ta. Kaya ba simple So, lang kuan. Pero at least they were able to force the Rolling Thunder to be popped. So at least na kuan 70 seconds di na magamit. So there's more free time pero for tower will go down na dere. Oh my god, 940 guys ha. May 40 na, dala pa. Na gapon si DB. Na si DB dire guys. Oh, wala fine. Ay, hindi na ibang yun. Gid na yan. Being denied. Alright. Yun sa naman si Jan Alcantara boss. Oh, wala okay lang Ikon na sa ni mo, boss. Jan Alcantara boss. Pa-shout out boss. Uy, shout out to you, Mark Bascarpa. Actually, si Jan Alcantara, apela sa akong mga childhood friends ako na siya. Nasa sa Patag, if I'm correct. Kung kana siya na dyan, yung pasabot. Tapos ano pa si Boss Revi Lantaga Valencia, asa mo na CDO ba? Secret. Basin pa lang, stokan tani sa tong kagwapuan niya. Char lang. Pod panda. Pero here we go, gichup-chup na rin ang Phoenix pero able to dive out lang nga nga Phoenix Suns dire. Pero oy, Varish on the undying. Ano sa yung build dire? DK yung build ni Varish karon guys. DK ang bahit. Sagara kung kakita ang good nga undying guys karon. Tombstone, di ba? Kasagara, kaya di ba, para dugay yung magubang tombstone. Oo, pero kung labaw magud guys, murag ginamax din nila ang DK guys para dali ra sila maka-farm kay kung labaw magud mo guys, mahitabuan na is matagan yung mag-freelance yung core ani kay yung core ang mulihok pa sa inyo. So in order to clear the wave or paspas mo maka-farm is mag-level up gud mag-decay kay kung tombstone medyo taas-taas ang CD. Yes, maka-farm mo pero taas ni CD sa tombstone. Oo. Pero Yowie dire karon with the double damage. Na dire sakit yung damage si Yowie guys. Okay. Yowie with the 2 build strike will kill the Phoenix Suns pero Varus ang Bailo dere and Meteor Hammer nag-set up dere Okay. and Meteor Hammer will hit to the Carl pero Carl okay na daw. Nas Carl kalas kay mana Meteor Hammer kay Yowie pero may way mana ako makita dere sa atong Ricky pero so far so good pa dere atong Ricky. No? Medyo Pero na lang, Meteor Hammer kay na si components na mukuan ba na siya mana regeneration ba. So medyo good sa gyapon pero dako lang sa mana cost for a Ricky na 500 lang mana pool. pero may ginayon sa yung Ricky padala ra yung clarity yan eh. And mora ginayon Antos. for the moment antos lang sa kasi imong mana yung kamay mo pero Yowie start to make his move right now murag makita ata niya teams guys pero teams Wala pa kasi Yes, sentry si Tim, so Tim should be very careful of where he's stepping, especially si Kuan, no? Si Ayo karon. Na sila rabo no, malinaw ang ilang placement. O nakita to ni Yoy bay. Yeah, ginag-stop na. Yowie kakoy dire Meteor Hammer wa ba igo sa mo kung nakatsada sa Meteor Hammer sa Ricky kay bisag magkas kay Meteor Hammer Di ka makita. Oh, di ka makita. Oo. Naman. Ang unsa pagid no ang threat sa Ricky nga sa fuck nga ga-envy siya. Kalas kayo kwarta. Sa imuha asa support. Sentry patpakagdas, daghan kay kapang paliton. Ang sa na lang nato pero Yowie ginatry nagpatay dire pero Yowie is being evasive right now. Kaya nga Ricky Good usage of the tricks of the trade, by the way. Yung ilang stun pa yun ka Earthshaker pa ha. So dili siya nga dugay kay nga stun. So makatakas-takas siya na rin pero natay 2 months smoke rin gikan sa Army Geniuses guys. The Pognan Tiny making the move pero na si Yowie the smoke rin is Napan si Carl, boss! into the toss. Oy na-cancel ang Meteor Hammer rin boss. Pero patay ata yapon rin si Carl pero able to swash back all out. Nakatakas mo rin si Carl. Carl gana na ganyan pa Yowie pero natas. Is pop. Kayo bundak pa ka rin. Slap Si Yowie. bundak ka and Yowie will finally go down. Alingasa ni Ricky Hack. Ha? Ikaw, Ikaw ba? Di-kill na unus ba? Sira tako-tako ukoy-ukoy diya ba? Kaka-insecure ko dire. Alright, so nice skill ito para kay Yowie. Uy, sakita to, uy. Dominating na para ka diri kay DB right now. And ana diri, kabarok Okay. na baka na lisensya diri guys, pero bangga ka sa ni bounce diri sa atong panggulir. Pero ang Phoenix para magproblema ta diri boss. The chup-chup kaya ba Oh, mag that's a double kill for double DB. kill para kay DB and the Spugna is owning the game right now. Pero I have to be honest with you, bay. Para sa ako, since sa una pagid ning pugnagid na ang iyang cast range yun, o iyang duration range yun sa iyang iyang kwan. Sa to katong life steal? Drain. Life drain is grabe ra gid ka kwan. It's too far. Grabe kay pero I suppose Uy, pero Raven na rin, guys, folks nito, follow up, and also joke, nagtipi na po dre, pero what I toss after Thunder is available, pero ana sila, bounce na Michoy, bounce na di namin masukol bounce. are. Bounce, boss. Pero Kuko dre with a finish mechanism right now and going
for the Guardian gives pero Varys diri ha. Medyo makita nila si Varys dari. Siya isa diri. Si Varys right now. Ay, nada yung faces by. Nasa like Chrono diri guys ha. Magamit nilang Chrono pero ang count na ako. Wala pa yung follow up ni in your dim kung makrono siya. Only the Meteor Hammer ang available karon. And of course DB pero oy nara. Tuman Fisher. Oh, nice Gikan Fisher Kitren. ato, DB. Careful. Nice Fisher to pero uy dagan-dagan na ang EG medyo gatinga na silang duha. Nakakuha stack ba 'tong nakuha sa TB ato? Murag. It was Yeah, murag two stacks of HM. And this the attention karon sa Army Geniuses na the top lane goes with Yowie starting to damage this tower. Tanawan ang damage sa tower. Isa lang ka Meteor Hammer. Wa pagalimpog na to guys. Sakit na kayo. Kay Tuman Fisher para kay Teams and natay Sunray pero iguro nila gi-cancel. Iguro nila gi-cancel ang atong Sunray right now gikan sa atong Phoenix pero Yowie nasangit dari guys. Kaya kita mo guys. Do you think maka outscale ang Terrorblade karon sa Void? Against the Void, it's possible. Pero without the Chronosphere. Mo agree ko without the Chronosphere. Pero with the Chronosphere, I have a feeling yun na makait ginin Terrorblade no matter what gets. Kay if given the chance na ang Terrorblade na tagan siyang chance na manambok siya kayo, he gets all of his items in the mid game siguro. Let's just say 30 minutes na siya 3 to 4 core items na iya ma-achieve na. Just one simple Chronosphere na madamay bitaw. Okay, kung wala na by that will be very hard na for Blacklist Rivalry. Pero uy, matagbuan ni Carl si Varys, pero nakita nila, uy, pero wa ka bantay si Carl guys. Pero uy, Adi nakabantay siya kaya natingala siya murag na-block siya kadali. Pero si DB boss naa say katong karaan nga build sa pugna katong Etherlens Dagon. Dagon. Ay, Grabe yung build, uy. the best. Mangbungkag mo, manchup-chup pa, mangbungkag pa. Bungkag pa. Mabuthon pa niya. Manggisik. Go. DB Pero right. kakit sa ning dagger. What's the dagger? Tiny man, tiny. Oh, tiny. na. Grabe. Nanay nagger atong joke cam karon guys on this Friday so they will start now make place so di na mapugos sa Yowie nga siya pero may mag-start karon no feel ako mura na ilang kulang karon sa Army Geniuses ang mo initiate kay kung si Yowie man god wala pa siya atong sleeping dart only the Meteor Hammer ay ilang pang start karon pero with the dagger karon sa Tiny guys pwede na nila gamitin this Tiny to initiate the fights and of course set up the pot para sa atong Meteor Hammer og smoke screen gikan kay Yowie so medyo delikado kay lang madakpan diri so that's why nag-smoke sila diri karon so sila on the top lane right now pero uy na-flank diri pero si Teams diri og si Carl ang naas atubangan karon murag mo ilang makita guys wa sila vision diri guys pero ang RPGs mo sila kabalo nga naa diri ang Blacklist anan ka Blacklist rivalry na pero ready ka sila guys ha naa sila No, observer ganda world ka diri. ba so kaya parang high ground gani ni Carl gani. Gatot na Oo, siya. ready kayo lang observer wards and sentry available diri pero ang Army Geniuses ara sila medyo fishy lagi ni wa taga kita ka Blacklist diri og naa si Caldre stop medyo uy naa diri makita ang courier kabalo sila asa dapit Blacklist rivalry karon and nothing will happen even para sa ila ha so grabe king unsa no spider sense sa duha ka team Spider Sense gibe kana mo kuan ba the black ang kalang side sa blacklist mismo lang daan na it was good that they were able to control the jungle sa RB Geniuses pero para sa ako put na murag na kulangan og numbers ang RB Geniuses ato na awit because if you look at it si DB og si Kuan o si In Your Dream is still at the bottom lane. If they commit tapos knowing na mingaw iking mapa, wala like bisag a single hero, wag ginapakita sa mapa. Ang RB Geniuses walang mahadlok sa risk ato. Kaya you'll never know na ang ilang una-una basin di hala di basin na to kaya basin 3v5. Tapos ato mga course kaya napas ubos. So yeah, so mahadlok sila na mag take og risk ato. And of course, ang tumong ratingalit sa Army Geniuses adto kay gusto ro sila mo patay kisa. Gusto pitas gaming real lang gusto do pero kung 5 versus 5 dele lang sa daw. No, dili lang sa kay murag gansi pa ta. Oh, man. As I mentioned ganina, ang line-up po sa Blacklist Rivalry is good para sa team fights jud with the Phoenix Egg, the Echo Slam, the Rolling Thunder available, and of course this Kotol nga mag-disrupt ra, mang Blinding Light and everything. Mura gyud problema nila pero teams karon wala say shard or dagger going for the force stop ang atong Earthshaker karon ha. Alright, also There we if you go, look at pero Dre,
Oh, pahin na boss, kaya Isuglaran nakasakpan na sila ganito pito boss. Avalanche into the toss back. Teams medyo ka problema pero uy gikos lang nila. Namatay Oh, na dre si nakita ko. Teams boy. And in your dream, gikrono into the two. Pero patay na dre ang Oh, tanan. no. And of course, Raven ka na ilang bura ka na pa yung Thunder available Hindi, pero meron din niya boss, magamit. bitaw. And Terrorblade will go down. Carly TP out na lang ni balik pa. Yati ka. Ano ba Sorry, yan? sorry. Pagbalik, magkuhan din, mababasting ka sa Mabas. Mabura kay kamot si Princess Bird kay mas tanan to. Ah, Pero here we go, Rosha na karon. Giga dato nga Army Geniuses, Easy Rush, Easy Life, ana sila. And grabe na pugos ang Echo Slam dito, guys. Oh. Natos Okay. back ang atong. Pero look at teams, look at teams. Look at the AC of teams, tarawa. Gisak, Tagon, Gisi. Ang Basically- iPod wala diretso. And guys, Chrono dire pang last. Wala na. Wala kaliok siyon sa Raven gani oh. Oh, Raven, Loic, si Raven, ganyan na yun, kanang ult, sa kayo yun. Pero Pero, para na. Nasa time break ako. Nice attempt Pero, para sa pero Blacklist ang- Rebel. pero ang nakahadlok lang ani is, if Blacklist will still not do anything nagyapon about this scenario, they need to start running down Army Geniuses. Okay, if ilan na i-prolong, if they play late game, hadlok na noon ni siya na mag-free ang Faces Void ani na is able to kite to TB as long as possible. So kailangan karon sa Blacklist karon, they need to move. Especially na ang nakaproblema lang karon is wala echo slam, wala egg pa karon for the meantime. So if they have an opportunity gyud, pa ako suggestion is i-take gyud nila gyud. So here we go, nag-metamorphosis dire atong Terrorblade. They're trying to push this first tower on the side of Army Geniuses, pero it is enough ba? Pero wala na dre, isudlan na dre si Teams boys. Teams, Okay, lang si Teams. Yowe, pero ana sila Oh, in your kontra na, pero team. oy, nakamayawat eh. Allah, falling Lord Dres, Bosco control, pero right now, ano ato nga, Koto, loob the line. Dapat yung street yes, buhay pa, pero ang mga zombie dre, guys, nasuko na. And di patay si Wala, Kuko boss. together with Teams, namatay pa dre on the side. Pero wala pa sila nahuman eh, yung nadakpa na dre. Grabe. And the Phoenix will go down as well, pero wala pa sila nahuman, wala na sila stun ani, guys. And 3 Grabe. for nothing on the side of Army Geniuses, and mas importante na pag yung Aegis pagyapon ng atong Void, and without Chrono pa yun to. Without the Chrono Pocket. But tapos, I like how Indir Dim was really fighting that na, bisa wala si Crossfear, time mo kid niya in their face yun, para ma-notice gid siya. Pero ang nakasana pa gid to is, Indir Dim was able to join that fight without dropping the Aegis. And of course, good job kay Yowie dito nga gipugwan gid niya ang Earthshaker dito on the possible nga fishers niya. So gisamok-samok niya, nag-in out na siya sa iyang Ricky, tas gibalikan na po niya ilang gitiwasan pero teams na po lagi. Mga kung ginaingon ka rin on this Earthshaker. Tama tayo na sa and monster kill na si In Your Dream right now. And hapit na siya sa iyang ano to? Skadi to? Di ko sure, Skadi. it's Skadi to. Narabos ang sleeping death boss! Oy, na dere. Uy! Sip! Boss Coco ni buto sa iyang kotol. And luuyan Gising boss kay Coco boss. karon uy. This Gising kay kotol boss. Dyer's middle does it have a nice game right now? Grabe gid ilang pag-shutdown kay Coco dere boss. Di boss, more napay isa niya kauban boss na mas luoy po si Teams. Sila gid duha, 6 deaths na sila karon. So, Skadi gid ay boss. Oh my Skadi na boss, my god, lisod na ni Pat. Skadi Maelstrom BKB 23 minutes. Oh my god. My god. Untay nga na unta mga pubs na ko ba? Kana bitaw ko magdula ko as carry nga na unta ko paspag pag farm pa pero unsa unta man mga talapong magid usay man gid kana mga timingan mo kauban baka nang labi naga solo kasos. Now gonna unsa i-all chat anak guys. I-type nimo. Lagi. Radiant's top Unsa ka makabalo? Unsa boss? I-give ka lang mga arkana. Ingan ako. Ay, Boss, mga ayo. ay na lang boss, di na lang ko Okay, boss. zaba na times 2 imong farm perme. Di ko boss, di ko boss. Try gani. Hey boss, mag-YouTube na lang ko ano boss? Hindi siya makita sa YouTube. Actually, personal use din mga pro players sa ROG ako kawan. Actually, ako yung nag-share sa ila. Actually, ako nag-share po sila on saon. Sikreto nga para times 2 ang gold. Sa man. Kuya ginis boss, may labas mo mga negotiation pero usay bitaw boss kay gawa na una pud ko song IO pud ba kay ako mahal ra pa kini. Actually, kabalo ko barato na 250 na. Ba, duda gani ko like scale of 500 below ra ganin nasan. Kay Ako, maka-access man halos. Kung operan tag 150 dapat dawaton na nimo karon mo sa kung ako sa imo ha.
Di ko boss. Pero oy, smoke of deceit for both of our teams right 5 now. months smoke. 5 months. Gwapo gusto rin na Black away, Knight. boss. Kay Night Chronosphere, all the ultimates are available. Uy, pero uy, in your dream din, time walk na rin, pero instant blink na rin, ha? Sila makita si Teams na po, Si ang Teams. ilang natripingan, and Teams will go down instantly on appeal si Hello, Carl. si Carl. Uy, ang Phoenix Edge, right click na rin ni Void, guys, pero Boss Coco right now, Blacklist is crumbling, and Blacklist cannot do anything, and GG! GG! Nag-tap out na Wow. Blacklist, guys. Naglaba nilang ulo, dari sa chup-chup ni DB. Grabe, Tama, this is naglaba din lo. Nakayong guys lang, Ay na eh! Ay na! Sundang na to ni! Chupay kay Tignan na natin SDB eh. Oo, may sila. Sige. Early GD na ta. Reset sa ta guys. Grabe. Kay Murag. Lisod kayo gusto. Uy, hilas sila diretso sa apog na. Murag. Dili ba? Guys, Pog na- actually, ang nagagwapo itong Army Geniuses did is, they know the power spikes of their hero, so gi-abuse gid nila na, sige, lag tabay, kay kabalo naman kita na makakahit tatanan. We have strong heroes, we have good magic damage, sige, lag tabay sa'yo as early as possible. Ang nakasurvive sa blacklist is, gakapitas na gid sila. Look at their heroes, bay. It's gwapo ilang setup sila mga heroes. They can counter, they can do the same thing as Army Geniuses. Ang the sad part lang ato is, gakaunhan lang gid sila. If Blacklist are trying to do something, AG is already one step ahead of it na. Matingala ka na, magplano pa untag, di word pa lang gani, tingala ko, uy, nag-attack naman sila diri. Tingala bitaw, so we can see na, muna ang ako na banda na struggle gid sa Blacklist rivalry against AG sa game 1. So, again guys, let's see. Best of 3 siyang match guys. So, napatay game 2 diri guys. Kung tanaw na to, if it 2-0 ba ni? Team Army Geniuses later or baka bawi pa nga itong Blacklist rivalry karon. So, stay tuned guys sa atong stream. Guys, mabalik kami in a few minutes. Kami guys, few minutes Oo. lang. Break ra kadyot guys. Kay kaulat ra ta nga create ilang labi and balik na ta later. Peace out boys. Bye.